今天的老师我叫阿爸耶。Hello， 各位同学，大家好！又到了今天上课的时间，我是老师吉明。吉明啊，我们今天要上什么？今天是要上狩猎的课程哦。去狩猎哦。啊，我想到了，我们太鲁阁的族人一定要去山上打猎，这样才能成为勇士。你讲的没有错，太鲁阁族人小朋友一定要学会就是打猎的技巧哦。我知道了，像我们去追动物的时候，就是追捕法，然后还有什么呢？没有错，阿拜，你好聪明哦！除了追捕法，其实太鲁阁族人有很多的方法哦。除了那个什么设陷阱的什么刺鸟的其实老师我也不太清楚呢。那么接下来呢，我们等下会请一个蛙蛋叔叔来教我们怎么狩猎。小朋友们，跟我们一起来上课喽！走吧。吉米，等等我啊，我也要去。Cita watan, tak sama tiamada. Cita tak sama da. Tersamat o gengkayah namuka tendusun tahu. Desun kanaka menggayah kani, pucing, sebelangan, lesu, nepunik ni holding. Hamuyaga memosa huling uling. Mama kegelas sekenuh ka holding ni. Gelas senuh samat ka holding ni. Petak na heblagun. 好，小朋友，我们来休息一下，我们来复习上一段的单字。等samat，狩猎。等samat，狩猎。Gengkaya，工具。Gengkaya，工具。pucing，猎刀。pucing，猎刀。Sembelangan，长毛。Sembelangan，长毛。lesuk，剑。lesuk，剑。bunik，枪。bunik，枪。holding，狗。holding，狗。semekenuh，文。semekenuh，文。petak，直到。petak，直到。我们来复习上一段的句子哦。Densamata o gengayah namuga dendesun dahu。我们打猎需要带什么东西上去Kasu kempah manuho. Iyah menan, dengagun misu, dan samat o deha kelegan. Bahaga sini matuk, bahaga sin o kendupung ni demulan. Temui nenisu nembunyak sempuka keheni. Metuah tanah ni lemipau kemelak kolik ni keheni. Kia o asida lagasio kehonida. Megelaku da. 好，小朋友，我们休息一下，我们来复习上段的单字哦。
Gemelupong 套脚陷阱器 Gemelupong 套脚陷阱器 Lemibao 设置鸟陷阱 Lemibao 设置鸟陷阱 Gemelak 以抓 Gemelak 以抓 Oldlit 老鼠 Oldlit 老鼠 Gebehni 鸟 Gebehni 鸟 Laka 等待 Laka 等待。我们来复习上一段的句子。Ashida Laka 小个吼你的，是的，所以我们也要在树旁埋伏他们。Ashida Laka 小个吼你的，是的，所以我们也要在树旁埋伏他们。Gemita Nahali, Nikan Davik Samat Mudah Henida, Makedak Sau Mitah Pi Davik Boya. Yaskoa, Isau bi ka siauni heini. Tedudun ka holding puluda tapi samat ni. Magalakuta, Kedah ka Samat Idasi Hemadu. Kia ni pucing ni lesu ka keselamatan nami. Magalasu. Magalakuta. 好，小朋友，我们来休息一下，我们来复习上一段的单字。Dapil 脚印 Dapil 脚印 Boyak 山猪 Boyak 山猪 Hemmedur 阻止 Hemmedur 阻止 Gudus 生存 Gudus 生存我们来复习上一段的句子哦。Gemitah Nahali Nikan Dapil Samat Mudah Henida 快看，这里有动物的脚印。Gemitah Nahali Nikan Dapil Samat Mudah Henida 快看，这里有动物的脚印。Tayang palubi lemunsu. Maglasu tersamat ka isuda. Maglasu ho mudah mahat tersamat ka jiah sayang. Kia ka Nikan ka Ukunta, Iyuta Gemudus. Kingan kali kia. Hemuya ho. Lemengau ka daudanda. Magababuyo ka senau o. Kika senau palay kesun. Isu o. Masenau subi. Leisau troku. 好，小朋友，我们休息一下，我们来复习上段的单字哦。乌滚，吃，乌滚，吃，乌滚，吃。勒扫，年轻人，勒扫，年轻人。我们来复习上一段的句子。
Magbabuyo ga senao o, giga senao balai kesun。会打猎的男人才能称为是真正的男人。Magbabuyo ga senao o, giga senao balai kesun。会打猎的男人才能称为是真正的男人。嗨，各位小朋友 Hello，我们今天的课程就上到这里咯，我们下次再见，再见喽，拜拜。